Presidente wa kale Nelson Mandela ndi vhone vhe vha sainela ndayotewa uri ive mulayo fhala Sharpeville kha Laval Triangle nga ḽa 10 Nyendavhusiku ṅwaha wa 1960. We solemnly honor the pledge we made to ourselves and to the world that South Africa shall redeem herself and thereby widen the frontiers of human freedom. Ndayotewa ishandukisa mbonelelo ya zwithu siani la mulayo, politiki, ikonomi na matshilisano kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. In a constitutional democracy, there are checks and balances, the executive, the separation of powers, there's parliament, and also there's courts which just stand as a guard of the constitution to ensure that everyone in society complies with the constitution. Zwine ndayotewa yasimesa zwone ndi u vhona uri izwo zwo dodombedzwa khayo zwi si pfukwe. Fhedzi muḓivhi wa zwa mulayo vha ri hu na u tsela fhasi kha u khwiniswa ha matshilo a vhathu zwavho. What has happened with the Constitutional Court over the last decade, 15 years or so, is that it has weighed into government space. You know, we have been dealing with the motion of no confidence, for instance, for the president. We're dealing with Nganja. We're dealing with so governance failures. And what we're seeing is the Constitutional Court is really weighing very closely, teetering on the edge of keeping the country alive from that perspective, because Parliament is not doing its job. Na u tshi ḓivha na u solwa hayo pano na fhaḽa, vhadzulapo vha dzhia ndayotewa sa musengelatsiwana khavho vha na maanḓa.